لمان قوت بیش بوده یعنی اولی شایا چاود بینن خلق تبتی گو حسک یک جوا باجارا بگود مها اداره ده ما پیمان دناف برا هزن سوریه دموکراتیک قصده و حکومت آبگوزا سوریه ده بیک هات یک جوان باجاره گو کیف خوشی خوانی سر زمان گلکی بجوش بو جبو وی ایری شاهن شد بیجن روز باش آراس براستیجی بشتی هف پیمانا گو ده آدار دد ارتا جنرال مظلوم عبدی ده و سروک حکومتا و گوهز احمد الشرع و هات چکرن براستیجی آرامیه که ده باکرو روجلات سوریه ده چه ببو هنک هز دخوازن جانجی هنک هز گل سر حکومتا شامی و تی حسباندن دخوازه او آرامی تیک بچه دخوازه خرابیه بکه براستیجی گلک جارجی ایریش لسر هرمه دکر هناك جيل دير زوري بو لدير حافري بوجي ووقت بحث جي كردور لدير حافري ريش جي بونجي براستي جي ده انجام ده حفت شهيد السيفيلا وبريندار جي هبون براستي جي اف جي شرمزاري كرني بو نا ريفي بريا خسر تاني تبحثا داخيانيا ريفي بريا خسر كر خلكن باكرو رجلات سوريا جي اف ايريشانا براستي جي شرمزار دكن آليا كي دجي قفين قول لسر هريمتي خوارن بري چند روجاجي سروك حكومتا و جوهز احمد الشرع شخو قفل سر هرم خاربو وبدار تركيا دقوت هجر اب بيمان نجي سري او دولة تركيا داغر كر او ايريشا كدن لسر هرم بتشيك براستيجي اف جي نرازيبوني خلكن باكرو رجلات سوريا وسوريا تفاهيد بيجي تشاوا سروك حكومتا و جوهز همولاتي خو هي سوري بدولتك وك تركيا تهديد كيان قفل سروان دخو اف جي تجاري چه نبوي للسوريان چه دبي احمد الشرع دي سجاره كدن قفال سر هرمي دخوش بو في تشتيجي خلكن باكر رجلات سوري اف تشتيهاني شرمزار دكه مجد خست ام هلوستا وان نرينا وان بگرن درباري واغو ايريشه گول سر هرمي چه دبي اف گفي گول سر هرمي تي خوارن براستيجي هرم وكوند زانه اراميه كه جياد كه هيز كوجي هي ويد باريزه ل تم دايم تركيا اليك دجي اف كسن كو هاتن سر حكومتا و گوهز دخوازه هرم یانجی ارامیا هرم تک بچه امی هنک نرینه وان بگرن هلوستی وان بگرن او چت بیجن جبو و ایرشانا دما خوش بیا یابو ساغ بزر سپاسکم او قناتیر نی زر سپاسکم جبوفا ایریش و گفین گل سر هرم تکرن دوجی ایریش سر ام بدر حفر بو حفت شهید جی هبو بریندار جی هبون دخوازن ارامیا هرم تک ببن سروك حكومتا و جوهز احمد الشرع بري چن روجاجي تهدين جياجي قف جهري مره خواربو گوتبو هگر او پیمانا ده ادار نگي سري دولتا تركيا ايريش بك هون چاود بين هون قال باكر رجلات سوريا هون چاوا تهديداتنا و ايريشانا دبين انها ذات وقت هم زانن مرحلات منطقه باكر رجلات سوريا مرحلات وتهبي تهب مكوناتي خو به هر جيان دكن يعني حالاتی دخوازن سیستم کی یک جواب یک دنگی یک جیان به هر جیان بکن اما نها ابزی تابیت و نها ایرسیت کنن سرمه با مسئله در هر دخوازن اصلا با یکیتیا ملت یکیتیا جواب که دخوازن تک بکن آرامی تک بدن لأن منطقاتی پر آرامی حق مکونات تر جیان دکن و براکا يعني سيستم كي ديمقراط وتهابي جيان لكن اصلا حتمتي احمد سرع ناغازه تجاره ارامي المنطقه بيع باكرن تستي او دغازه وقت يعني سيستم كي از حكم اصلا احمد سرع نبدا استخوزي مراكونويجي بريار نبريار احمد سرع هاو بالترقابه هفر متفقنا دغازن تم با ملكي دعاره مدا اولهی تیجان ترن تجاری هنکی رحاسزم دغازن تم تبهویه و مشغوله و تم بخوین رزاندن دغازن بین میدانه دغازن نه ریا حله هریمه تم دغازن بریا شر بیج او کردن ایتابی تعبجی دیار مسئله ریا شر زید ریاتی تبهویه تجاری اب سلامتی نین منطقه بروزی دغازن اب لباکری روزلات سوره لانه العالم ده اثبات که ام وتهابيتي ام تجاره نبشرونه لأما
وقتی ای وقت احمد شرع تهدید بدن وقت ملتی وقت ام کوچبر تم ایت برنگی تهدید بشر دغازن مسئله مرا به برویج ام تجاری و نزکتی قبول نکن عمل هم بر و ارشتی ببرنگی ام تجاره به هوی ام نرن بن سایا و سیستم کی تم دغازا شر و خوین ویر رزاندن به ملکی تم بده کشتنه و بده بریندار کردن ام تجاری به سیستم هم قبول نکن ام و نزکتی سرمازار دکن بله یا بو بری دمه کی جیگوت گو قصده گلی باکور روجلات سوریه تمثیل ناکه گلو هون چاوا و آخفتنا وید بین هو نها اتوازن بر تيجي بيسن قالوا هذا احمد شرع قانع خدي برياره او تمثيل شدكه نعم مثلا قصده ام دي بين مكون الاشوري تاع علوي تاع درزي تاع عرب تاع هنا يعني تفي مكونات الجي اخر قصده الجري وام دي بيولي قصده ام دي بين يعني جواد كتير باكر الوزارات تشري تمثيلي تبعيك مكونات بس احمد شرع از بیزم بری به دمت اتفاق آزار ما ها آزار اتفاق کرد که احمد شرع سیستم خدا قانون خدا کسان مکونات جمع خدا قبول کردی در مجلس ها تی آوا کردن کس علوی ته کس دریز ته کس کرد ته کس وانه سریان ته کس تنه حرکت ها میزن ته تنه یعنی سیستم کی مرکزی بر یعنی اصلا احمد شرع ناخد تمثيل سوريا که ملا احمد شرع به یکز خوب برسه او تمثيل شركه يعني او تمثيل منوكه ترك او عنده ترك تمثيلي ويدكه ترك احمد شرع ناخد سوريا يعني بسيستم تي بيفيرنج هذا احمد شرع دغازه اي اصلا خدي بملكي تدار اي خدي به وجود در به جواکه در یا زی قصد در باز تز در نوکه ها احمد شرع ها چهار دامت سر حكم المؤقت هو صار حكم مثلا درجه شكر العلوي شكر يعني اب تمثيل كيرك يعني احمد شرع بخو سيستم كي بن اواز سايا تركود اردوغان يعني حتما كي فاسد تجانتن يعني ملا ويس سوالز خف برسي ملا احمد شرع بيتا تمثيل شركه يعني اول منس خف برسي سپاسش بو تیابا میوانک دژی مره هیه امکانن و ببیزن هون چد بیجن جبو واقفن لسر هرمتی خوارن تهدیدات جبون ایریشن دول دیر حفره چه بو هون گلیم باکور روجلات سوریه چد بیجن نرینا و چیه سپاس بجبو قناة روناهي أو تجاري أم بتشتي قبول لكن قرنا أحمد شرع بيجي وكوكي بيجي أحمد شرع بالأساس دك أو ما قبولناك أم يدنا خدا قبول لكن هجر كو أوا بكرة يبالش قر أوا بكرة أو سرنا حقيقي مشي أو يعني أو بنبذ نبرة أخوي ونبقرار أخوي أو دولته تركو ويعني ودولته أو سرنا ناوی دولتا دمشق و قرارات دولتا کی جیر بی بری خوب کودک بری خوب ورده که يعني ام ككرد ام قبول ناكن ام تجاري زلميجي قبول ناكن اما يعني تشتكي الزلمات نامدا تاني ام دعوه حقيقيه خدكنا يعني تشزم بي عالمي كوتين كشتن فاجنو زاروكتين كشتن وخورتي كدهرن دعوه تشكينا دعوه عرديه خدكن ودعوه مافيا خدكن يعني جولاني كيه وكاشكور هاتيه يعني تجاري ام يدنا خدا قبول ناكن برا تجاري نبيجي انه از ایریشی کرده بکن کرد تجاری سر مافیا خانه کردن اما نه هگر خونه برجینه هگر کوی یکش ما ببینی ام تجاری بیشتری قبول نکن يعني بسرعة تركاد مشاكل شيء تركال جمع هي وقاس سالان يعني بدوما كتية وتيريش مدك زاروك مدارن خورت مدارن جنو كار مدارن كاج بوشية ام في إيريش تجاري قبول نكن نسر دير حافر وسرج كتشي جيب ام قبول نكن إيماجي يعني ام جيشان شخار دكن برا وخوه ام جيشي مالباتكن يعني ام ككرد ام عربجي براني منا ويعني ام تجاري فيزل ما قبول نكن نبخده سپاسش بوه میوانک ما یدیجی هی حالا هنسرین هون چوانه صاب الحمد لله جبو با ایریشانا واقفانا هون چد بیجن نرینا و چیه روزانه تهدید لسر هریمتی خوارن هون چد بیجن جی حکومت شامیه و گوهز دبیجن قصدی تمثیلا هریمناکه هون چد بیجن ام جي في إريشة قول سر ما تشدبن ام شرمزار دكن و ام قبول ناكن ابدا تشتاقو تشدبه اب شهيده قدخن شهيده ام قش ملتكي جو دعوه حقيقيه وازاديه اخوتك تكي احمد شرع تكي حياه بيت ما قبولناك ام تقبلناكن وقصد هذا مي قصد زاروك من قال لي مي قصد براي من قصد تمثيل متكو حياه نقطه كشكونا مهبه ام دو شوبا قال لي خد بن ودو شوبا شهيده خد بن وقصد هذا مي سپاسش بوه صاغ بربي
بله آراس اف نرینا خلکن باکور روجلات سوری براستیجی بکرتایی سه میوان مرابون لیت الکولانا بگره تو همه دری بگره همه کس دبیجن قصد هزامه و دیجی بری چند روزا شکل قامشلو چاوا بگرسهی گلن قامشلو و در دوراوی تبلی ببون همه کس دبیجن ام قصد نه ام وان که گفی گل سر هرمتی خوارن ام قبول ناكن شرمزار دكن او يريش تشي دبجي براستي جي دو او بو يرا قول دوير حفر تشيبو براستي جي خمجينيه بو خلكن باكور رجلات سوريا دبينه حكومه شامي افا جوهز و ارتشاوي دبيغو باراستنا قلب كل اليكي دي يريش قلدك يريش خلكن باكور رجلات سوريا دك اف تجي ناي قبول كرن وتجاري جي لجم قال باكور رجلات سوريا جي ناي قبول كرن اف قف يقول سر هرمتي خوارن بدار زوري یان جیب داره ترکیه بیام داره دشمن به او جنایه قبول کردن خلقش همه هلوست خو تینی سر زمان و تجاری جی وی تشتی قبول ناک بره آراس بله نوچگان مسلمان طویل گلک اسپاس گوتبایی که زندیج باجار حسکر گل متبلی بو